Lebitso la ka ke Dintle Makgabane, ke tswa Mohalesuku Mpharane ha Kape. Ke tlile mona Masolo ka sekolo, ha ke ntse Masolo ka baka la sekolo. Ke etsa hairdressing, ke na 6 months. But ile ya feta hanyane hobane ho na le ntho tse ding ke saletse morao ka tsona. A tseba nka kgothaletsa motho kapa ngwanana e mong le e mong e le ngwana ya le moshanyana a sa keneng sekolo ka baka la hore bongata re tswile sekolo re le ho thwe lebitso la ka ke Dintle Makgabane, ke tswa Mohalesuku Mpharane ha Kape. Ke tlile mona Masolo ka sekolo, ha ke ntse Masolo ka baka la sekolo. Ke etsa hairdressing, ke na 6 months. But ile ya feta hanyane hobane ho na le ntho tse ding ke saletse morao ka tsona. A tseba nka kgothaletsa motho kapa ngwanana e mong le e mong e le ngwana ya le moshanyana a sa keneng sekolo ka baka la hore bongata re tswile sekolo re le ho thwe ha bona hona tjhelete ya ho rema high school. So nka mo kgothaletsa hore a tle mona sekolong fee ha e turi. A tla kena sekolo a tlo ithuta ntho e ngata. Mohlala eba o batla ho ithuta moriri ka nna, a ka tla ithuta moriri ka nna, a tlo tseba ka moriri ebile a fumana katleho hona mona sekolong sena ya ka baka la matsoho a hae le thuto ya mme ya ho ruta. Kutlwe ka taba ena ya fashion show thusana ka o latela na ha o loa o tlo sheba wena o tlameha o tiisa kae, o kgwehlile ka o tiise kae. So ke bona ka tlo thusana ka ntho eno ebile ya thabisa hobane e fa motho matla. Lebitso la ka ke Tshedisano, ke tsa Cograbig, ke tsa cosmetology, ke na le 6 months. Ke tsa cosmetology mona. So far ke na le experience ya dintho tse ne ke di batla. Yes. Fashion show nkare e re fa e re thusa hore re be le thahasello mosebetsing wa rona, like because I get a work into that politician and stuff, so go ba creative mosebetsing wa hao. So yeah. Little like it Makatso, Sunny and Kisha Stricken Sa Kasha Snake, it's okay. And Kitlima Last Column gets a certificate in fashion design. Kifishile because to August, but 1 month August, then Kafila Hodika Mahamono Marin Cosmetic Sativina, so to information is like in Kamunana market to say clothes. Got a hacky like Kilakabana Bangamwezi go back on a pusher again, get to live on a bang until you take pusher. Go a gun had to send a country no way how to regain treating if Mutritan as known a Rahona to ceremony. Liban like a black one, or how can you gas it show now, but that's Miss. So never like Bangamus second to know, because I like a shaman, it says about marking, because like Kimdradam God. You get see like country no. So Hawk. Balance like an emotional exhaustion, so I think I had a moment one or a juniors who say no, Marantil can take it rail. Go, I don't need a white day, I don't know, because like my father got it because in turning to do like a bone or no, because like I accumulate goes to meeting. But because I person get into a bank or gibbon or exist. So, yeah, go and come on home night. I get more I can take out. I you don't forget clothes. I can't take it more 24/7.
So yeah. Yeah, ke bona yeah. Ke tla mo lokise ke bona cause ke a bona ba kana go tsena ke batho go batho ba tliseng ke atho ba hlile ke fit measurement tsa bona. Ke bona phashine ke tle mbule ka mokgoso. Ka bona gona ha e dule so ke bona ke tama ke fokotse ka ka ke tse ka na go ke measure ka fa ke tsa. Ha re qeta go tla go tla tsama tla ba tsadi gona ba gona go tsele pele ka motho ba ithuto ka bathe. Mara if o sa gone ke tlo le ka ke ikalele mosebetsi wa ka. Um, good morning, guys. My name is Mamkhatla Ntepe. Ke dula Naledi, but habo heso ke Qacha originally, but haile Naledi. Ke le student la Cograbig Institution of Arts. Ke kene January intake. I study fashion design certificate, and well, my journey so far has been nothing but amazing. I get to channel my creativity in a different way because there's a lot of competition in the fashion industry, and you help to also channel that and figure out where your creativity stands or lies. My first fashion show wasn't that hard, you know. Ke kgonne ho etsa di-outfit ka pelenyana and just relax. But this one was a bit of a challenge because nearly evening where I got to do something that I love but never thought it had like because this whole week is been like school, but still in planes. But yeah, fashion show I would choose a more especially in a challenging I can be better because I can also manage my time and work under pressure and still make wonderful designs out of it. Nah, just advise about to fellow about Cograbig and just gain the knowledge that in Nalin Naki money from Cograbig. Hello everyone. Lebitso la ka ke Maselane Monica Putswa. Ke Hlastrekeng sa Begi ya Mapoteng. Ke fihlile sekolong sa Cograbig maqala le mosena na 2025. Ke tsa fashion design, certificate in fashion design. I loved designing. I loved making clothes. Actually, I crocheted. Yes. Then ha ke fihla Cograbig. Well, the experience in Illuminati Kaniti, Gurutu Mchini, and yeah, I loved it here, and I still do. Fashion show is fun. Illuminati Kaniti. La ha motho no tshile ha o qala ho fihla o bona batho ba bono sana no ka ba bona batho ba important haholo. Yeah, tshwanetse Illuminati ya tshosa yona, but etsa motho hore a ithute, o kgona ho ithuta, o kgona ho bua le batho, o kgona ho tseba batho. Ebile o kgona ho ithuta dintho tse ntse di bona. Yes, ho le monate. That's all I could say. Lo kopana le batho ba holo ka fashion, ho communicate le bona, ho ba tseba. Yeah, it was fun. Ebile fashion show nka ya anytime la hana ba le jena I could go. Yeah. Nka kgothatsa batho ba tle Cograbig because competition is high ebile e hangata. So ha o ntso ya di-competitioning more and more o kgona ho ithuta, o kgona ho tseba dintho. Ke tlile mona ke sa tsebe anything ka fashion empa ke e rata. Now nkare I know what I needed to know. So motho ha thabela ho a batla ho tseba ka fashion a tle Cograbig because there's more to learn. Yeah, there's more to learn. What I like most is the competition. That's what I like. Yeah. My name is Kito Tipe. I am from Qacha Snake. Ke fihlile Cograbig Institute of Arts ka July. Qadile ho kena mona July. Ke etsa certificate in fashion designing. I'm still in semester 1, but soon ke tla be ke le in semester 2. Yeah, I have a passion for being a fashion designer.
ke kgola ke ratile ho tloha ke le monyane. I think 14 ke le primary, so I just want to create clothes and I'm trying to build a brand as soon as now, trying to build a portfolio. Brand ba ka ke Thaba Cotton, so someday ke batla ho bona sele bole boholo, and ke batla hore ke re ke someday ke bue ka hore ke kene sekolo Cograbig. I must be the next big thing e tloang mona Cograbig. Ha ne ntse ke ngola in high school, my mother ola bona, I think she saw the page and then ka utlwa ka yona ho yena, so yaba ke ba interested. At first ne ke le interested ho manala and makeup, but hobane ke ne ke rata fashion designing, ka ba ke optela fashion designing. It was such a good experience. Ke la ka ithola neng in the middle of diphatla tsa ka di tsamaya runway. I realized I'm actually living the dream. Ke nnete ha ke so be moo, but this is what I wanted. Before preparationing enana ke ne ke tshwere ke stress ke batla ho give up ho le jwang, but ka hopola hore this is what I wanted. So le ha ke tsamaisa diphatlo tsa ka hona hara lerata leo eng, ke la ka hlokomela hore you know what, I'm living the dream and this is it. But the experience was quite great, and le ha ke sa thola what it means ke tla sebetsa hantle the next time se ke bone in the first time. I think the most challenging thing was seeing other people doing. Ha ke le ka tlelaseng, I drew what I wanted to do and I knew how I wanted to do this. So as I look at the studio, I see more ideas. I want to put everything there, but I knew I had to stick on my thing. I had to go with what I made. I don't have to take and things. So I think this person really, so ke la ka stick on my thing, and I still believe hore ntho tsa ka were actually so good. Ke yona challenge e ke tobaneng le yona. Ke a kgola le hore ke lahlehelwa ke motivation ka pele, ko interest. Haebe ke tshwere bodikgobo feta 30 minutes ke batla etsa zip and ya hana nne ke tlola ke tla bona next week. But hey, with this going on, ke la ka itjwetsa fela hore you know what, I want ke push, and ke la ka qeta ntho e nngwe was good ebile ke qetile pele ho nako. Ka resta the day before, nights before, yaba ke ba sharp. Joaquim, you are my role model. I wanna collab with you someday. I wanna be like yeah, but hey Joaquim, you know you're from Gacha, yeah, so that's all I wanna say. Can need you inspire me. Can need like Instagram fella. You wanna try high, I'm like, you know what, girl, you need to get up. My name is Gola. I'm from Segamani. Well, Cograbig ke Cograbig ke tsebile ka Matsokotsi Mashiyane, aka Shatterblank. Ona kena Cograbig and it's a fashion designer. So ne ke dira ke mo follow thola neng ho post mosebetsi wa hae ke sekolo, so ebe ke follower sekolo. Then ka 2024 ka nka decision ya hore no ke a Cograbig. You know what, ha ke tsebe challenge tse ke lo kopa le tsona, but ke a. So ha ke tla Cograbig ke fihle ka January, well ke tlo keta selemo hona tjena ka December ke graduate. Ke rata fashion like since ho tloha morao sa ke rata fashion. Ke ntho e tlo dula ke rata. Semester sa pele, well ke tla hona le thata ho le bonolo because semester sa pele ke mane mo bokang di-garment tse tharo, so hona le bonolo ho le thata because ne ke sa tsebe motjhini. Ha ke tla Cograbig ke ne hona ke rutwa motjhini, and ha se ntho e tlo e tlwaela hona ho keta ho e ruta. Tsona di challenges straight sa hana overlock mano khathalesela, so challenge e kgolo ke la kopana le yona e tlametse le showcase ka lo sana
ko re ile ga ke go belo ka bodi go ya ba lo di la khathe so ya ba ke nahana give up ba se ke tsa me khona ga no go give up because I go showcase ke se tsena mo ke go ada accessory thing because if they hobel after just fela go no wena nahana ntho fela ka etsa collection ya ka ene le mo ke la ke teletse ke ntse ke kopantse bodi go se ke ntse le guys yeah July yes ka ba ka thola certificate ya best presentation semester sa bobedi ko hana tsena mo go ka 6 garments and challenge ne le go hele ne le go because masela a turu and a se ntele go batswedi ba bela ke la go nka o tla thola hore ke saletse ke bo beke tse pedi before ke submita the collection hona le boima because ke la ba ka nahana give up a le teng ke la ba ka kena spetlele ke stress and taba ke a gotla hape me khonyang ga eda ka ba sharp ne ke sa tlo jetsa batswadi ba ka and ana collection ke sa ka collection e felletseng ke thotse award ya best technical yeah and I'm so proud of myself because ke bona ntse ke a pula well semester sa pele ene ke re bana ba motho yes ne re thusana and semester sa bobedi ne re thusana but se le the challenges se di dingata because ne se re ba ngata sekolo well plan ya ka ine lo tsela pele ka mogoko because ke bone hore ka mogoko nka ya hole because ne ke itse next year ha ke sa go tle Cograbig ke nka break bonyane ke tshile ke lo tsedisetsa fashion ka kwa so that ke be ke a go tla ke Cograbig ke tsa diploma for batho ba hae ba snang ba sa keneng dikolo ba sa sebetseng Cograbig e hand like o gona hore le ka I don't know na ke fere but ya buiseya even if ha ona tšhelete but you can o ka kena Cograbig ke bone ka nna you can and o setsa go ena na o tsedisetsa career ya hao pele ka bophelo well e se le ntho tse pedi wena mona ke bophelo e bile ke yes lebitso la ka ke Rethabile Thokge ke dula Haputa Masego aged 25 and ke mo sekolong sa Cograbig ke ka dilo tsela Cograbig ha ke tsebe ne sentse le sekolo ka nako ena ha ke tseba la phone le an individual person le mme khulu my sister ona mo follow ka makeup a hae le tsena bontsha ena le hlena gonna go fela she will always be Connie this Connie that even if I followed this Connie ka fumana hore o etsa makeup o motle o ka ba wa di makeup wa di art ka po makeup o natural o motho ka le eventing ka and then I'm also a model I'm a model. I come from Sotho kids. I'm sorry for that. I started doing modeling like in primary, and here I am now. So I'm a pageant model and a runway model. So going forward, I followed Connie, and then after Gimola from 5, Kabila Fatso for so long, and my results weren't good at all. And then I went back to school, got 2022 again. After that, I decided I want to do fashion because I believed hore modeling goes together with fashion. And then I was like, no, Konu sana le skolo, was na le skolo kae. And then I followed her back. Ka fumana hore o butse skolo Khubetswana before she moved in here in Tsenula. And then Kabale contact, we talked, and here I am now. So makalong a selemo ke ntse ke dressmaking ke
ke entse semester 1 ka lona selemo. Hai sene se le monate because re ne re se bangata. Re ne re kgona hore re thusane every challenge re kopanang le yona. Hey, and then after semester 2, yo pressure e kalo. Ha fumana ga re se re gutla di-internshiping le teng mo ho le thata mohlomong kala bona bo ntho tse ding ka beng ba mosebetsi ba go tlamehile ho etsa corset ka nako ya nna ke setse corset sekolong ke makalletse futse le go ruta semester 2 but di-internshiping tsa rona ka nnete re tlile re lenne a lot la ga fihla mona ka semester 2 ba sentse re pusha fela because some of the things re di entse internshiping and then ba sentse re tswela pele ka tsona semester 2 so semester 2 se a lot of pressure and motho o tlamehile hore a improve from what he or she did semester 1. Again, ne se re le bangata ho sona le di-student tse ding tse keneng le the scarcity ya metjhini fumana hore ke mo challenge re kopanang le yona. But ntle le mono re ne ntse re thusana mo re ka kgonang here and there, stress ne se le sengata. I'm also one of the people ba ne ba nahana hore ba give up ba no, I'm not give upping at all. That semester sapel, I didn't come with any award, but ka mona ka semester sa bobedi ke fumane best award ka ntho best fashion representation, and then I kuka ke thabile sefapano but yo pressure e kalo mokoko o mosebetsi o mongata ha ke tlo utlwella because I love fashion and haholo hobane le kgolong ya ka ke ne ke sa tene jwalo ka batho ba bang ha ke tsebe hore na ke motswadi wa ka nna ntentsha jwalo ka ho etsa jwalo but I realized ha ke hola hore ke rata to be my own. Ha ke hane fashion ya fihla go fumana hore it's popular e tenwa ke motho e mong le mong mara ha ke rate dintho tse popular haholo tse tenwang ke motho e mong le mong. Ke rata to be my own good ke hlahe ka style sa ka ke le mong. So ehlile I'm moving forward to fashion. Ke atla hape ke tlo create le mosena se tlang hape I'm back again with fashion. Nna nka ragala motho a ska itshaba. Ha ka nna wa re ke tlo ha hona mohla o tlo etsa. Is ever hona le ntho batlang ho etsa ka bophelo ba hao. Motho haholo hoba mosebetsi e se e sile ka hana ka mona. So mosebetsi ya matsoho se e hlokometse hore ke yona e phedisang batho ho feta hanyenyane because le mose se seng kapa kgwedi nako yohle ho motho o dutse a batla ho roka sutu ke di-wedding ke di-career everything e dutse e batla ho roka. So e a thusana haholo ho nna la ntse go lebeletse ntho o lo e hira o sena tjhelete ha o ntse o dutse high side hustle ena eno ya ho roka. You could even start your own company. So motho ha ka nke haholo rona batjha unemployment e ya hotla ka ntle ka mafefuma motho a ka to khavita ha ntho e etsang o dutse fatshe ebile ke bona batjha matsatsing ana ke batho ba botswa o lebeletse hore ho so tha ke ta ngola CV ebe o dutse hae o dependile o dima batswadi ba hae ha hona ntho ba batlang ho etsa o dutse hae ka lengolo ha e bona ntse ngola di-CV fela a isa mosebetsi ha hona ntho ba batlang ho etsa whereas a re tshwarela ka matsoho a ka lema a roka kapa a etsang. So nna ke re motho ho sa tsetele hore na o entseng sekolong e ka ba any other course a entseng motho a itshwarela ka matsoho hae a tswela pele le ba batho ba batlang ho etsa fashion ba roke ba dumelele. Ladies and gentlemen, we are here live at Cograbig campus. We got Man Oi, we got Vali, we got Steve Miller. It's the interview 101. Mm-hmm. We are the fashion designers right here. We are here to tell you about fashion, clothes, stylish, and you know what I'm saying. Fashion, Cograbig is all about fashion. Who's on the fashion soon? You want to bona? The bits they have hold it. Mat like the fish. Hold them not. Ladies and gentlemen, that's a tweet, brother. That's it. Yo, this is your boy Steve Miller. Yo, I'm my biggest fashion designer, the biggest painter, artist. Rough. Yo, rough artist. Yo. Brother, ever since we feel like Cograbig, like the vibe is cool. How is it? Dog, everything is massive. Sorry for the word, but it's massive.
everything is massive, dog. When it comes to education is sharp. It's sharp. Actually, it is perfect. It's perfect, brother. Exactly. It's for when I go to how to call sing and talk Cograbig. It's sharp because the first things first, it basics, you know. Exactly. So learn the basics, then had master thing for it. Choose some way long. Exactly. Yeah. Oh yeah. But here, push a whole. Exactly. Steve Miller, brother man, how can tell ka matshegada o tlo ba tshwara bang o tlile ba fa ka letsogo ka bona le mo ba leka how can tell ona e hle sekolong na o feel jwa Just get it out, brother. Ngas home on my the blind. Yo khona o etsa Spanish sa ka ile free o relaxitse brother. Relaxitse ma teacher ga teng yo khona wa approach easy. Oh yeah. Oh yeah. Batla o bua le bona anytime ke bua. Oh yeah. Brother man, what's up? Man oi. Yo. How can tell that? How can tell for o nqokela. Sekolong da bo competition e hle o bona competition le high ka pele lo. When it comes to taba ena ya diphahlo, especially ke re designer ga brother. We design clothes. Oh yeah. Re mona ka o designer, it's like something brand new, something unseen, something unheard of. Exactly. Something new. Something new, brother. No competition is battle high. Yeah, high because mutumu le mo tla ideas are high. Yeah. Then keep path to we're talking about style here, we're talking about clothes here. Exactly. So mutumu le mo tla style is high, so lo ena tla bo batla hore no man. Ha ke batle hore ke etse dintho tse batlang di loki. I want to beat this guy. I want to do something that is more good than this. Something is so bone, brother. Yeah. Something is so bone. Competition is battle high haholo and ke yona ntho sharp because e etsa batho ba qetelletseng ba tseba mosebetsi wa bona ebile ba ratang mosebetsi wa bona. Exactly. Jolo ka ntshwane le etsa etseng maobane o bone shathaga lena o le fa motive bang ke ratile design tseno tsa hae go re shathaga la design brother from here to toe well gore ntse ka Cograbig ka mona isera sa holo brother isera holo maobane ke ne le fashion show brother fashion show yeno no ngobono ho etse izimbo tse ngata tse eleng gore di tsantsitse maswela bo ha bo khokofela ha bo design tse moji man o ina wa bolaile bo na ga bolaile ha bo o ba bolaile ka ba bolaile so tlengolengwe nele wabo ntengolengwe ene le varam. If you've never heard of Cograbig Institute of Arts, please check us on Facebook, hitting on all social media platforms. Search us on Facebook, Google, whatever. Have also more explanations come to say anything. So I got campus and get in Senolada, second class. Go second class that how fit fella. The big building, that's us. Because you never know. The thing is, fashion fair. Which one which one modeling, which one makeup, which one miriri, what do they call it? Hairdressing and stuff, you know. So then fashion design and the fashion design you are allowed to come with your designs. That's something that is new about to design your own things, you know. Then dressmaking, then you bring them to life, you know what I'm saying? Exactly, bro. Hape wa bona ka dressmaking e good hobane ha e batle di qualifications tse hodimo e bo wena o ka khona o kena fela ka di qualifications tse tlase o ha o tlo stress ya hore na o feletse standard 7 ka popeletse kae o tlo khona hore mamela mo kene sekolo o tlo tla o etsa fashion o tlo o etsa fashion design o tlo etsa dressmaking o tlo ba mna ha re khoki di A students ha re khoki batho ba ba pasang ke A no what we need ke someone analy mind to go ha fela ona le creativity le passion for fashion ko wena motho a nepahetseng for Cograbig Institute of Art ha re khoki di A star ha re khoki di qualifications tse high no ga hloka fela o be creative enough. Creativity is what matters. That's it. Go actor ka Cograbig, go o etsa music ka Cograbig. Ntshongwe le ngwe batla ngetseng ka Cograbig. Ba tsayela go brother man wetsa scheme samo empa fela le siyo. Hana le teng. Is barge genuine. Mana matso himself, the guy. O etsa scheme same ka zigila gara. He's our professional actor. Ubile William certificate mo bona o mmone mfano. Bo hala. O mmone mfano. So no, but there, man, brother. As let the tip of fate. People know when I was on Cograbig dog.
Nna ke etsa dressmaking ka Cograbig. So you're a student here. I'm a student ka Cograbig. Yep. Okay, why you kgethile dressmaking o sa kgetha fashion design kapa o sa kgetha makeup or something? Ke kgethile dressmaking wa tsa ke motho mo ne leng hore ke nka nna hole. So ha ke batle hore ke tlo tla ke itshukudisa ka taba hore dressmaking hanga go feta hanyane ke kwa e se le step forward sa ho roka. So ha ke batle hore ke be a step forward, ke batla hore ke qale kae from the root. Ke bone ka ntho ngwe le ngwe e dula ena le foundation. Ke rata hore ke late mona mo eleng hore ba tlo tla ba o qala o lo ka ngwana monyane. Ya ha ba o qala o lo ka ngwana monyane o khona hore o nonno hule le yo. Hobane like next year ke batla hore ke etse fashion design, next year ke etsa fashion design. So what's the difference between dressmaking and fashion design? Because na ha ke kwentse le meroko kaofela. Ke meroko kaofela ba wa bona kaofela bona rena skill sena sa o troya wa bona ka dressmaking batho ba bangata ha ba gore o totla o fuwa di design like o tlo reka design ho fashion designer. Ebo wena o totla o etsa di pattern ntho tse nngwe tse leng ho di fuwe ke ntho fashion designer. So fashion designer yena ngare ke motho wa ka hodimo e tshwana le yeah e jwalo e hlile jwalo. So it's more like fashion designer ga yona if it's like a creativity it try head it try ebe it's the cut out ya o bontsha okay bra ntwe ke batlang kena ke go bona ke itrele ke design ka tsela ene tjena. So ntwe ke hloka go bona go ngwa ke le this exactly the same go ele tse. Yeah. So fashion designer ga ya designer ya try ya sketch it's everything wena ba ha o like okay ke bona na we itrele ba brother go khathela out ke go kere edit. That's the difference. That's a difference. Okay. Na I'm the creator. Ba bona ke nna mo tha designer ntsena tsotlhe wena gore a no ka a sa qetela go botsa the finishing part. All right, now it makes sense. So selena na go ka ile le mo Cograbig selena na go ka na go selena le yona le utlwa ba na go e ke na le nna ke na le selemo ke le ka Cograbig go bane wa bona hona ke December. Yeah ke December na je. So ke na le selemo ke bile jeni mo nata holo hobane ga ba le fashion show tse pedi wa bona in a year. Yeah in a year. Okay. So ga ba le fashion show ya neng ya pele ga ba le ne a bobedi. So o khona hore mo hlahise ditsebo tseno tsa hao ka di fashion show. So ntho eno ke ya rata hobane direne e khona hore e tse batho ile mo reng ba ntse ba khona hore ba bone ntho matla bona ba tsebe na ba hloka ho disa hore ntho eno e jwalo e khona hore e o rute ka hore di judge di beti wena o khona ho bona phoso tsa hao well o leke o perfect mono mo eleng hore o bona hore o leka teng. Yeah wa tsena no ya fashion show e monata wa tsana engwe ke hlokometse go Cograbig e re thusa kana ke this thing ya go tla ba ra bo fashion show bo nka tse ding hona tsena fashion show ene re ile go ena ba thabo tshela ke one of the inspirations tse re feeling that motive go ke hantle la kana kana la batho be ka bo Gonda Vel professor bana ba go kile ha bohloko o hantle hona the fashion show ene le massive, it was spectacular ene le mwa brother ene le monata ho ene le perfect. So itse ha bana batho be ka mbao ba go kile ka tsela va magalo ka ba like I khona ba ga nga se itlwile nga se ke batho bana ita metse ke tse dai much better than this. I can do this brother. So hey zwakala Cograbig okay. So dressmaking course ya yona eng kana go ka yen fashion yona dressmaking course ya yona eng kana go ka for motho ba batlang go tseba batlang go rato tanka course yes na ko o tota wenka ya le ka go jale ke I'm a complete student ya dressmaking how is a certificate in complete fashion student. Okay e hle o qala January go qeta December o lo re ke 12 months e leng e full year wabo. So ntshenu intse tshwana hobane fashion designers le dressmakers ba nka nako e tshwana. Yeah ke a ke go tshela semester ke 6 months brother. So the semester di pele how do the certificate the semester sa pele mo tla bo ka streetwear whether semester sa bobedi mo tla bo so ka corporate kapa formal ne. So whether o fashion designer kapa o le dressmaker o tlo nka a year ha fela o batla ho etsa certificate
ha se re bua diploma wise ke mana motho ka mo 3 years to 2 wa bona jwale ha o ka potso ke itse potso tse ka ntseng o tla campuseng kapa o ba sabe go goleng o tla bana prospectus ya rona e manewe mono fela ha ka la bona bogobedunyana hona le sika ha go ngotse Cograbig Institute of Arts. So how do you spot other students from other schools who are they are from Cograbig? My student at Cograbig. No, honestly, how he's from Cograbig or she's from Cograbig. Okay. Cograbig ne e kgethile kae ka creativity ba ka creativity re vara ma hahola ga ba ka creativity re vara mo blind o tse now so we show re ka ba le competition against other schools bolong konkuni ba lo school se some fashion design I saw we show muso lo to organize fashion or how go ba ga o tse ntho ke fashion ke ntho monate haholo e monate hona re hloka bo event e all about fashion competition ya kolo tse ding the more we get to experience batho ba ba makante ke the more re bona okay mo sona ke bona go dile 100 fete le go phasa ka ke 1 le 2 e le wa ngatsa this if I gona go yetsa ba bona kana go ngwe o tlo fumana inspiration from batho ba bang o ha o bana motho a itsenga etsa ntho itseng o ba that eager in New York ke batla go etsa ntho itseng e ka nne kapa if go entla go feta e ba bona so go mo sala Lesotho ke bona fashion e sa nkela bo hodimo ha kalo la ha tla fashion nda e tle fashion ke ntengene engetseng swa kenyana la o bone ba ga and it's fashion ke ntwe re phela ko bophelo ke fashion ba la re teng ko mo teng fashion nthongolong loring ha ka la ke na pointeng eo ya hore re gona hore re etsela fashion e ngela class ese so re fashion ke yona ngela class ha kalo like re hloka hore re support local business tsena tse ileng hore di a roka exactly bro Highland ha re tametso re le ntse re reka diphahlo from abroad tametso re reke diphahlo local ntho mo lengwe re thole local mo fashion designers dingata mona and ha o reka like around ha o tshwanela ha o ntse o fihla o wa tsana engwe e ke boneng e le batsa haholo ha re tla ka fashion industry ngefeng how Lesotho ha kala over creative enough o tlo fumana hore ha support ke na ha ena ya Lesotho o tlo fumana hore di fashion sonts tsa dira bang o tlo fumana hore hona le dispenser hona le dinka ofela o tlo fumana hore batho be ka mba kana ba bona hore motho o creative enough ba o nka ba o isa abroad ba o isa SA ba o isa kae hona tsena mathala sa thakala ke o sa tswa ise wa I want to story society so go ha ba bona o creative bang ona sa nkwe ke ha ke batla ke so ka ena mba fela ha ka ba teng kena ka a ga tsha torisino hantle na sa ba o tlo bona hore e tle muso a rona ha support fashion ha kalo ha ka la ba creative fela ba o nka ba o isa bona he ngwe ba o isa bo SA o ya kae o lo rekela bona batho bane e be di gutlela mona se di tuka o bona ka ha muso a Lesotho no support fashion ntho tsena re di etsa hona da re di go ka hona da re etsa di fashion show re etsa o bodi motho ka mbo New York Times mo ya fashion New York streetwear we o bone batho ba go o bone mo go ba sokise ni phahlo ka teng batho ba go hell brother re hloka ntho tse ka ntseng minister ha ke tseba ka wa Yeah. I catch your drift. I understand. So, so far, the journey is very good. It's good. Difference between fashion design and dressmaking. So, in that way, dressmaking. I'm a fashion designer. Designer here, semester 1. Okay, me about myself. I'm a fashion designer. Semester 2. I'm semester 2. No, this is the last semester 2. This is my last semester. This is my last semester. It's a semester 2. So, with a diploma because I'm doing certificate. So, with a diploma like how you see. Go deeper, Baba. What's it like? Until you get done with I go hope next year. This is not my last semester. Next year, okay, this is the last question. This is the last question. King in thing with school sa Cograbig with fashion design with dressmaking. What was pushing you behind push the spirit behind with the whole no na ke batla ho etsa ntho nana ngene ke batla ho ya sekolong sena nang I mean kana le dikolo tse ngata you could have been to Likungwini kapa wa ya dikolong tse ding kapa wa ya dikolong tse ding why o khethile o tla sekolong se nna story sa ka land Cograbig e nentse le khubetswana so ne ke fete mo
wa tsa ke bapala katara ke bapala katara so he's a musician taba eno nya gore ke bapala katara ne ke bone batho ba bapalang katara ka ke sa opola ne ke fete mono hona le motho a tshwereng katara so ela ga ke share ka mana gore ya o lo go mona haebe ba etsa music e batlang ke tlotla ke utlwana taba tsa mona di tsamaya exactly but hanga ne ke sena na go hono ne ke feta fela go tswana mono yeah ha ke fekena Facebook ke fitla ke kopana le yona page fitlang ke bua ka yona Cograbig ka morao ho kopana le yona page ke fitla ke follower e bile ke batla information e ka yona ke fitla ke ya sekolong e bile ha ke fitla sekolong ke fumana hore mona nka kena ka any qualification wa bona le reng hape motho no sontso sa sebetsa hantle da for me so ke la ga ke sheba ke fumana hore ka ha nna ke motho a ratang art ke so ntho ke batlang ho etsa ke art ke a butle ke tle ke re melong ho etsuwa di art ya nna ke believe hore art ke yona fela e tlang phedisa hobane ke yona e nkgotsofatsang ke batla ho etsa ntho e nkgotsofatsang hangata ho feta exactly you said ntse ke letse gila kwa sekolong kwa lapeng brother sekolo se nna ho bua vele next se that much ke se tsebile ka baka la student ana kena mona ona etsa makeup ha ntse le go bitswana bitso la ha ke Linda ga mmetsa mama ne Linda ke auso mfana so ga mmetsa mama so the first time ke utla ka sekolo a tshela ha sekolo se ke Cograbig ke tsena was like yeah sure one of those schools se fela wa bona until ke bona Spanish hada ke bona ntse se tsana dintse da so hele hana ntle ke listela ke creativity ke bone sha thai hobane hona la outfit yana entse ya cowboy nyana ya dibandana ene ile practice experience ya fetsa ya win wa bona outfit yo kazana ga ona le ting le experience mo so nna ntshela ka outfit no ke bona entse hantle hona it's ha ke bona ntse ka ntse ke bona hore hal masala ba hala hole e le hore ehlile hang ka tla ba tlo mfaka letso ha o tlo nko ba go di mo fela o gila ka hlokomela go lo tse ding hangata di etsa bang di more based on theory haholo o tlo fumana hore hal o ngwala bo di notes o tlanya ha ona nako eno ya hore hal ehlile ba focused on the notes in tsana go kwa Cograbig ke mona ha bo go se bana re tsa ka men tse baya bang ke ntse go tsa gore re be ko re build that creativity because re la re ntse re tsa ba re le ntse re tsa bang re design ha re le ntse re bona bo di notes tse baya tse ba tsona di teng ne ma fela ba le ya mo ke more focused on practical because brother ha go kina ha ba batla fashion design o batla go create diphatlo o isa feeling ata ya go tla bhala yeah it's good for o be le knowledge ya teng ne but ha re tle be too much go o be too much when it comes to the practical so I feel like and ha go tata wa sala team ke primo yeah ha o tla ka o leka man le man o confront mo petse hell ke bone hore o batla o le creative enough so kopa go nthuse mona le man e seng e bo o batla go nka design ya motho ne because ihle a dire as we know re ntse re le banyane haholo go hana go tlo ya big like so how ka ithuta go nka design tsa batho you will never go anywhere ha ona motho ya teng o dula o le stuck because how go no tla ka creativity on your own go hloka tsebo king ke tla ke challenge okay ha ba bona o mana ke a leka zwa ka la go thusa o be le tsebo eo e seng o batla hore o nke ya motho mong ha o nka ya motho mong o re hono king go ipolaya ra ba bona go ipolaya ba ona wana o ne hala banta o bontse na wa tsana ke bona ka oneness ya gone like re be more open to another like wa ukwisisa hore ha re le open o kgona hore motho a ka bua le wena ha ke bona ke sena di-idea kana go e mwa ke o tla ba sa tsebe o toroya o tla ba o kopa hore ha ke kopa hore maybe late ka poneng na ha o thola every time ke kopa o tlo nruta ho toroya balo ka wena fela yeah jwalo ka ha ke sentse ke toroya so ke batla ke leka ka drawing so what I should do gore instead ya gore ke batla go etsisa ke kope thuso ho wena o mfenology o nkgatsetse mo tseba ke tlo go bear that into my own way ke be ka tsela ya motho o tlametse hore a bewa o tlameha hore a be rona e sentse qala ho twa ho rone mo ha re bua le batho re tlametse hore re bue le bona ka tsile le ngwe ba tla ba more free ho rone hore ba kgone hore ba tshele di challenge tsa bona tse leng hore se ka ona tse haebe motho a batla ho etsa tsona design tseno fela wele a sa kgone ho di etsa ha bona hore
maybe Steve o dula tiste difahle ona kwena kaofela ha bua le batho bua le teng so ntho eno e etsa motho hore a ska ba approachable ha se approachable e batla e ba kotsi hobane batho ba kgone hore ba ka approach hore ba kope thuso we kana go motse o role model ya motho mo ha o tse wa ka ba role model ya motho mo fela o sa tsebe go role model ya motho o fumana go utswa idea tsa hao hobane ha kgone ho approach hore a bue le wena ha thi ha nna ka approach ne le ka etsa style ha ona mokgwa wa motho a ka etsa ntho tshwana la motho mo le motho ha e dula e le unique le ha ka ba tshwana ho tla ba le ho hong ho different it's either you know tla go ka handle of it mong ka po eno a etseng hona le ntho e tla bontshana ho etsala okay brother o bone a jere o kila ka hlokomela go sekolo mo ha sanga do tla fumana ga gona go o tlo fumana motho mong a tshaba bo bua lona bana a lula o bana o le serase so o bone ka hore batho ba gone go approachana re tswa ke eng wa bana gone bua le motho mo body fashion show okay body gore ha o ka ba le ntho etse bo se ka la ka ba le body sport nyana tse ding fela ntho mo e leng gore gona reng re be se ka di game tsena tse re di etsang o be approachable o kgona o qoka le motho a neng e leng gore o kgona o qoka le ha le fetane fela ho ya ke antone ke so o hopola game night ene re host list la se ko bona ho mna te host the game night gona ga le mmoho ge qoke ko lantsa ka se dimpinch ka tla fona halke ya bona ga mo sena game night nna ihle agree mo ha le mo ga thabileng kaofela kana le ko o tse ga ta haola ga batho ba thabileng motho mo le mo o ka bolela le mo sena gona ula artist di fatlo la ka ba hwatse o tlo gona ba mo sena ha le game mona o tla ba sa le free ha bona ha o tla ba se bapala di game ya ke ha ka ga game ha ona mogwa go ka tisa di fatlo o tisa di fatlo wa phuthuluwa o ba free e lore ntse mona ta hola ka kole sena tsana ke ke na se se ka body game net go gona go ka hlabolo o tse tlhabollo bagada ya hlokahala ha ba sa ke dula ga o tse o tlo bona sekolong ha o la o le segase o la o le go o phushuwa wetsang o sena bona go ene ya relax wa faila hanga because when the thing o Steve ka mantsana o tisitse mme but how phuthuwile o gona wetsa ntho le ngwe thabile ebile wa e thabela go o ba wa thaba ha wetsa ntho o bisisi ne my brand bubja the oil legacy clothing it's a brand where I focus a lot at streetwear. But ever since Kifita here at Cograbig, I want to go it big. They are more classy, they more formal, more elegant. You know what I'm saying? Yes. So you can find me on Facebook. It's The Oil Legacy. Yes. O teng Facebook mona matsatsing maranga maka o setsa ba bona design tsa ha ba bona mosebetsi wa matsoho a ha yeah and then on Instagram still The Oil Legacy o yena ka mogwe ngolang ka thing it's O and 3 eyes with 3 eyes the oil it's D Oil Legacy The Oil Legacy yes that's it o tamfumana page ya Steve Miller Steve Miller on Facebook brother man but chaela hore you are an artist o dala ka tara wetsa music o tse tla bona go hle Cograbig kita re tshwere di artists man oi brother oi man oi YouTube Spotify all mtshela he does music ke Spanya best wa Basotho ba chaela brother man ka le ke mani nthalo ke hlaha Mohausu Taung so ha ke tla tseba ka sekolo se ke ne ke bone motho mong o ntjetse ka page ya bona Facebook ya ba ke kena page ya bona ka bona everything ba etsa mona ya ba check se ke kopana le di design tse ne di apere ke dinao kotelo check se ntse bona di ne di ntse ke mang but di le tsang khahla haholo so sa le go tla khala che sa le ke rata fashion design I struggled ka dithuto tse dingwe so ya ba ka bona passion ya e mona fashion ya ba ke designer hore ke bua le bona ke register ya ba ke tla mona so sa le ke fihlile mona ntho mo le mo hantle
ke kgotsofetse and ke a bona hona ke a go kae ke a bona le gore ditoro tsa ka di ka achieve and ke first year ya ka semester 1 of course so far ke bona progress and I think ke keta next year ka July so I think ha ke qeta ka July jalo ha ke tlola ke tsamaya because ke re ke se ke kwetse tse ke tlo tswela pele ka ho tla di part-time classes so that ke tsebe go cover everything e ne ba ke boneng ke so be perfect ha ho ka yona ebe ha ke qeta ke batla ho etsa diploma in fashion so nka se I know hona le dikolo tse ding tse rutang fashion bo leng concrete but ha ke nahane nka ya moo I still wanna be here because mona everything ntse tshwana I think ntse tshwana le ka kwana university tse ding so ke rata ha ntse ke le mona. Okay, one of them ke time management of which I learned hore ke tlameha hore ke be more responsible mosebetsing wa ka wa sekolo ke se ke ka nka ka kelello ya hore go showcase ho ntse le kgale so ntse ke na le nako e ngata so hala etsa la re benyaneng ke dia ho qeta bo di-garment tse ding just because ke ne ke itjwetsitse hore fashion show e sa le hole so from that ke lenne hore ke tlameha hore ke ithetele nako maobane tse ha ke sheba bo di-design tsa batho ba bang ka bona hore we can do everything we batlang ka lesela and ha o thata ka mokgwa ke ne ke nahanne ha o thata hohang and I think molemo wa fashion kapa ka wa di-design tse ding ke hore it's not every time o hlokang hore o be le mangolo a high because most of the time batho ba halala this thing ya ho roka so how ntse go ka jalo ha o qetile sekolo o ka etsahala hore benyaneng wena self o qala business ya hao maybe with the help of batswadi e seng hore o bo tsamaye o lo hirwa if o hirwa for sure o ka hirwa bo kgwedi kapa kgwedi tse kae ebe ka morao ho moo o so ka kgona hore o qale ntho e leng ya hao up until e ba hae e tshwana le mo di-company tse ding tsa fashion everything ya monanang e sharp there is no discrimination re treat-a ka ho tshwana re le ma-student. My name is Lindy Mahla and I am a fashion student here at Cograbig Institute of Arts. When I first found out about Cograbig, I was going through my wall on Facebook. I had to decide whether I wanted to go back to the National University of Lesotho or whether I wanted to do something else. And then I decided, no, I no longer want to go back there. And so I went through the page and then came across a photo of Mekoni where she was wearing strap. I don't know how to explain that, but yes. And then I'd say I stalked her, then saw that she has a school, and then decided, no, this is interesting. And then I decided to call her the next day to find out whether the applications were still open so that I could enroll. And then that's how I found out about Cograbig. And I've been here since 2024 January. That's when I first arrived here. I was doing certificate in fashion design, but I was told that I qualify for diploma in fashion design. And then around July, I decided to take on diploma and leave certificate. And so far the journey has been good. Yes, it has been great.
I am enjoying being here. And with my first fashion show, I was so scared because I really didn't think I'd put a piece of clothing together myself. No. And after that, it was eye-opening. I realized, wow, this is really happening, and I can't wait to do more fashion shows. As much as fashion shows are stressing, putting together a garment from designing and all that, as much as it's stressful, it's exciting, and yes, our skills keep improving each and every time, and yes, they contribute so much because initially, personally, I didn't think I'd have known how to draw, how to sketch a garment from the beginning, and yes, I didn't think I'd be doing that myself, but yes, I'm doing it, and it's coming along so well, and I'm loving it. The experience has been so good. I'm looking forward to having more fashion shows and designing more things. About the challenges, I've only had mild challenges. There's no challenge that I can say has been a burden or has put me down. There are only small challenges like being overwhelmed while doing a garment and things are not coming together. Yes, that's something I experience most of the time. But it's something that comes and goes. It comes, you cry, you sleep, wake up, and then get to that place and do it again. That's the kind of challenges. I cannot call them challenges as such, but I guess that's that. Yes. There are no major challenges that I'll say. This one has been a wall. There was a garment at the beginning of the year, as when we had to do a fashion show in June. I had to do a waistcoat, and it gave me so much problems that I had to leave it and redo it again now. Yes, now I see there wasn't anything I had to let go that time. I was just overwhelmed and scared because I could have done it and finished it, but because a lot was going on, I had to leave it, and then I decided, no, I'm going to do it again with my other range that I was to do, and I did it. If you want to come to Cograbig Institute of Arts, please do come because the environment here is so conducive. Everyone is allowed to express themselves freely. When I first got here, I was wondering, are these people going to accept me? Because sometimes with the people we live with out there, we find ourselves as odd because we think there's something missing, we don't blend in as such. But once you get here, you'll find, no, I've always been the kind of person I wanted to be, but the environment has not allowed me to express myself the way I want to express myself. But with this environment here at Cograbig Institute of Arts, it makes us even figure out things about ourselves which we thought we could never find or be able to express freely. Yes, this is a very good environment, calm, and even the learning is so fun. Not all things have to be stiff, and yes, they can do calm. It's so flexible and so nice and so fun. They should come and experience it. Yes, because school and stuff like that. No, it's very fun here. I love it here. Yes. Okay. My name is Manama Twiu. Ke tswa Mahalesuka. Yeah. And yeah, I've heard about Cograbig. Actually, the first time I heard about Cograbig before Ketamo, it was my auntie. Yeah. So she was part of the school. Actually, Yena unakina school somewhere in town, and then there was a little bit of changes
And then there's a school called Cograbig. So she probably changed and went there. So experience hike of it was amazing, and she learned a lot. So business high, and yeah, she's doing well. So she told me, no, go there, because I had problems somehow. How can I say? Being at school, mathematics, you see. So I thought, oh no, I can actually go there and do a course, and then upgrade my, I could say, do my, and then yeah, build my certificate, or build somewhere. But being first at Cograbig, I think it was an opportunity. It was amazing, and yeah, I started researching to find more about it, and they have what I wanted to somehow improve. Basically, it was theater. Yeah, it was theater. So yeah, I came here to do theater and dramatic arts. So my first aim was to know how to articulate words, to speak well, as I am an artist as well. So selfly big thing. My stage name as well. So from high school I was doing music, but I saw, okay, no, there are some things that I like, which is how to articulate manzwe, ho bua manzwe hantle, all that. Happy I wanted to do more of cinematography, something like videography. So they told me at first, and then I can have an opportunity to choose, can I do cinematography or acting. So I think it is a huge step. It was like amazing. Yeah, the timing of it, the experience, the fashion, the new environment, it was good, and it is still good. Honestly, we had a fashion show Maubani, so it was amazing. Which is the end of the year, so yeah, it was amazing. Yeah, okay. I can advise people to come here because it is a registered school by the Ministry of Education, and basically Mohotswaka, actually my close friend, he had wait a fashion, okay. He had no experience or hatamuchi, but I'm impressed because Maubani, I saw what he can do, and it literally tells you how much he can. Because imagine if this person throughout high school never had an experience, never anything, but he managed to do something amazing. So I think people can provoke their creative skills and to get a chance sometimes in another way and create good opportunities. And yeah, because this is all about this school, embracing talent and yeah, to make a living. This is like family, here we are like just united. Patia school, everywhere you are welcome. So me being here, it always felt like home. So how alone or something. And yeah, I can advise people to come here, do the course. Go. Yeah, it is go. The school is, especially this school is somehow so creative. I don't know. I wish I can let people know throughout the country about this school because it needs to be known, And I don't think because people have to come here. Yeah, so that is what I can say. How dare Kitso? I am Kitso. Mautwaka Amad. Strong, sure, striking the concrete.
Every step a design, every glance a statement against the sky. Ke jere pelo ya ka, ke jere mehopolo ya ka. My mother's whispers in every stitch, her love in every seam. I sketched shadows into fabric, threads born from midnight hope, turning rich thoughts into rib-stitched gold, breathing life into seams, and making the unseen into runway truth. Gold fractures surround me, the world bending light around broken dreams. But I shine, kamatla, my scars glittering like precious metal. Oh, I nearly forgot. I am Kito, the queen of my craft, pulse of the city, fire in the night, fashion designing in my veins. I walk hola hola. Every beat of African child under my soles, every note drum calling my being, every breath a vow I create. My mother whispered, Wanaga, Umata, Okahona. I hear her voice as I drape, as I cut, and as I sew. Her faith wrapping me in warmth, and her strength folding into each golden fold. When lights hit the runway, I am not just a silhouette. I am the legacy in motion. History stitched into hem and collar. Roots blooming into runway blossoms. Every eye that finds me meets the rhythm of my rise, the weight of my struggle, the magic of my becoming. Ke morena, ke mosadi. I am Kito. I am the crown. I am the streets. I am gold in motion, unstoppable, unshakable. I walk so the ground remembers me. The pavement sings my name. Fabric flows behind me like a cape of dawn, gold glinting under city lights. I am the future rooted in the past, a child of African soil raised by love and fire, carrying my mother's dreams in every fold, showing the world I am here. I am Kito. I am the crown. I am the streets. I am gold in motion, unstoppable. I'm also unshakable. Yes, this is the story of Kito. A girl, a queen, a designer making the world her canvas, her throne, her gold.